Аԥсны аԥеиԥшаз аинвестициақәа абас ахьӡуп мшаԥымзи ҩбеи наркны ԥшьбанӡа ҳреспубликаҿы имҩаԥысраны иҟоу Жәларбжьаратәи аекономикатә форум. Уи ирхаладырхәырц азы арахь иаараны иҟоуп Урыстәыла еиуеиԥшым арегионқәа рҟынтәи рхаҭарнакцәа ахыҵуа Ԥстәыла ахада Алан Гаглоев уҳәа асасцәа аӡәырҩы. Афорум иагәыҵәхаданы иҟало ақыҭанхамҩа аҿиара азҵаара ауп. Араҟа имҩаԥысраны иҟоуп еиуеиԥшым апленартә еилатәарақәеи астолгьежьқәеи. Иара убасгьы ҳраионқәа рҿы Очамчыреи Гәдоуҭеи аиԥыларақәагьы азгәаҭоуп. Абраҟа иҳәатәуп рнапаҵаҩраны ишыҟоу еиуеиԥшым амеморандумқәеи аԥкаанҵақәеи. Ажәакала, ҳреспубликаҿы имҩаԥысраны иҟоу аекономикатә форум ҳтәыла аҿиараҿы ицхыраагӡо ак акәны иҟалоит. Аԥсны ахада иаԥшьгаралоуп ари Жәларбжьаратәи афорум шымҩаԥысуа. Ақыҭанхамҩа аҿиара атемагьы машәыршақә иалхмызт. Ҳтәылаҿы афорум имҩаԥысуеит ҩнызқьи ҩажәифба шықәса ақыҭа иашықәсны ианрылаҳәо аамҭазы. Ааглыхратә комплекси ақыҭатә дгьылҵакырақәеи рыҿиара аус еиҳагьы иацхраараны иҟоуп, рҳәоит аекспертцәа. Зымҽхак ҭбаау аекономикатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысраны иҟоуп апленартә еилатәарақәа ҩбеи астолгьежьқәа фбеи. Урҭ азкызаауеит раԥхьаӡа инаргылан ақыҭақәа рыҿиара. Убасгьы атуризм ахырхарҭа иалацәажәараны иҟоуп. Аҳаирбаӷәаза аԥеиԥш атема иазааҭгылараны иҟоуп. Аҩыҟаҵара иацу традициақәа уҳәа ишьҭыххо ахырхарҭақәа рацәахоит. Предстоящее событие является продолжением экономической политики, проводимой в нашей стране. Основными целями форума является демонстрация инвестиционного потенциала республики, укрепление деловых связей с нашими внешними партнерами, а также выработка конкретных механизмов для улучшения делового климата и содействия росту прямых инвестиций в экономику Абхазии. Аԥсны иаҭаараны иҟоуп еиуеиԥшым аекономикатә хырхарҭақәа рыла аус зуа абизнесуаа. Жәаҳәарада ари ҳреспубликазы даара ихадароуп. Ҳара ҳтәыла иамоу аекономика аҿиара ахырхарҭа апотенциал зегьы аарԥшразы алшара ҳнаҭоит, иҳәеит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Џьансыхә Нанба. Жәларбжьаратәи аекономикатә форум ҳаҳзы даара хҭысҭоуп, ҳекономиказ хҭысҭоуп. Избан? Раԥхьаӡа иргыланы зчин ҳараку Урыстәылатәи ауаа аиуеит. Уи инаваргыланы абизнес иалаго ауаа аауеит. Абанкқәа хадара зызуа ауаа аауеит. Убри зегьы иаҳнаҭоит убри залшара рацәажәара, ҳара иҳалшо ҳпотенциал аарԥшра, ҳара ҳаҳзы интерес змо инвестициатә економикатә проектқәа алацәажәара. Избанзар еилаҳкаауеит аинвестициа ада ҳаԥхьаҟа аҿиара шыуадаҩхо. Атуризм ахырхарҭала имҩаԥысраны иҟоуп астолгьежьқәа. Уаҟа иалахәхоит Аԥсныҟа ааԥхьара змоу атур агентцәа, иҳәоит атуризм аминистр Асҭамыр Лагәуа. Иара иажәақәа рыла аобиект дуқәа рҿы аԥсшьацәа рацәаҩуп, аха аобиект маҷқәа рахь радыԥхьаларазы иҟаҵатәу ҳалацәажәоит, иҳәеит аминистр. Афорум аҳәаақәа ирҭагӡаны иазԥхьагәаҭоуп имаҷымкәа аиқәшаҳаҭрақәа, аԥкаанҵақәа, амеморандумқәа анапаҵаҩра, еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла, акультура, ақыҭа аҿиара, ахәаахәҭра, аекономика, аинвестициатә хырхарҭақәа уҳәа ирыҵаркуа. Фатима Гергиаԥҳа, Давид Ҳашыг, Аԥсуа телехәаԥшра.